L-umanità tiġi qabel kollox u tippremja kollox. Dan kliem il-Papa Franġisku li mhux biss qal f'pajjiżna imma kienu gżejjer tagħna stess li jispirawh biex jgħidu. Malta skontu tħeġġeġ lill bniedem jiddefendi l-ħajja f'kull stadju tagħha kif jiexet in-nawfraġġju ta' San Pawl f'pajjiżna. L-umanità, għal kontrarju tar-realtà mgħejxa tul iż-żmien ta' żjara, mhijiex virus li jbedna mill-ieħor. Quddiem l-uman, Malta tallimna ma nibnux ħitan li jitfu l-ħolma li ngħixu flimkien. Dawn il-gżejjer inebħuna għall-urġenza li rroddu lura l-isbuħija lill-wiċċ tal-bniedem. Illum li l-Papa Franġisku beda jterraq lejn daru tas-sema li f'ħajtu tant ħabbrek biex nimxuha flimkien minn din il-ħajja, nitolbu l-istess karba li niseċ minn fostna. Malta, cuore del Mediterraneo, continui a far pulsare il battito della speranza, la cura per la vita, l'accoglienza dell'altro, l'anelito di pace con l'aiuto di Dio, il cui nome è pace. Dio benedica Malta e Gozo. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla, flori ta' smawiet u paċi f'nat il-medmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Ibn waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Inti tneħħi drubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi drubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Inti li qed fuq il-lemmin tal-missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox inti rid li fil-misteru tal-għid iseħħ il-patt li bih ġajt ħabbibna miegħek. Għatina li ngħixu ta' bil-ħaq skont il-fidi li bil-ferħ nistqarru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla miegħek jgħixu jissaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien wara l-fejqan tal-Matub, waqt li Pietru u Ġwanni kienu għadhom qegħdin ikellmu l-poplu, resqu fuqhom il-qassisin u l-kmandant tat-Tempju u s-Sadduċej. Għax ma felħux jisimgħuhom jgħallmu lill-poplu u bl-istess qawmien ta' Ġesu ixandru l-qawmien mill-imwiet. Għalhekk meddew idejhom fuqhom u żammewhom fil-ħabs salada għax kien ġasar fil-għaxija. Imma ħafna minn dawk li kienu semgħu il-kelma emnu
u l-att tagħhom kien jilħaq mal-5,000 ruħ. L-għada, il-kapijiet tagħhom u x-xjūħ u l-kittieba iltaqgħu f'Ġerusalemm. Kien hemm Anna l-Qassis il-Kbir, Kajfa, Ġwanni, Alessandru u dawk kollha li kienu mill-familja tal-qassisin il-kbar. Għedu lill-Apostli fin-nofs u staqsewhom: Intom bliema qawwa jew f'isem min għamiltuh dan? Pietru mimli bl-Ispirtu Santu wieġeb: Kapijiet tal-poplu u xjuħ, intom illum qegħdin tistħarġuna fuq il-ġid li għamilna lil wieħed marit biex dan fieq. Mela kunu għafu intom il-koll u l-poplu kollu ta' Iżrael. Jekk dan ir-raġel huwa hawn qudiemkom qawwi u sħiħ, dan ġara bis-saħħa tal-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret, li intom sallabtuh u Alla qajmu mill-imwiet. Dini il-ġebla li intom il-bennejja warrabtu u li saret il-ġebla tax-xewka. F'ħadd ħliefu ma hemm salvazzjoni, għax imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor mogħti lill-bnedmin li bih aħna għandna inkunu salvi. Il-kelma tal-mulej. Ir-Roddu ħajr il-Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Faħru l-mulej għalli xu tajjeb, għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħajjejdu li Iżrael għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħajjejdu dawk li jibżgħu mill-mulej għal dejjem it-tiba tiegħu. Ngħidu flimkien. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-għaġeb tfajnejna. Dan hu l-jum li għamel il-mulej, ħanifirħu u netennew fih. Ngħidu flimkien. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejja nitolbuk mulej salvana. Ejja nitolbuk mulej għatina r-risq. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Imberkukom minn dar il-mulej. Jahwe u Alla u d-dawl tagħna. Ngħidu flimkien. Alleluja, alleluja, alleluja. Dan hu l-jum li għamel il-mulej. Ħanifirħu u nitennew fih. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu reġa' del id-dixxipli ħdej il-baħar ta' Tiberija. Derilhom hekk Xmun Pietru, Tomas li jgħidulu t-Tewmi, Natanjel minn Kana tal-Galilija u li Zebedew u tnejn oħra mid-dixxipli tiegħu kienu flimkien. U Xmun Pietru qalilhom: Sejjer nistat. Qalulu: ħaniġu miegħek aħna wkoll. Marru rikbu d-dajsa dak il-lejl ma qabdu xejn. Filgħodu mas-seb Ġesu kien qiegħed ix-xatt, imma d-dixxipli ma kinux jafu li kien Ġesu. Ġesu qalilhom: għandkom x'tiklu ħbieb? Le weġbuh. Qalilhom: wadbu x-xibka n-naħa tal-lemin tad-dajsa u ssibu. Dawn wadbu x-xibka mbagħad ma felħux jiġbduha daqskemm qabdu ħut. Id-dixxipli kienu ħobb Ġesu qal lil Pietru il-mulej dan. Għalhekk Xmun Pietru kif sema li kien il-mulej, xeħed fuq libsa ta' fuq għax kien għoddueri u ntefa' l-baħar. Id-dixxipli l-oħra, billi ma kinux inbedaw wisq mill-art imma xi 100 metru biss, resqu bid-dajsa jkaxkru warajhom ix-xibka bil-ħut. Kif niżlu l-art, raw li kien hemm xi faħam jaqbad bil-ħut fuqu u xi ftit ħobs. Qalilhom Ġesu: nulu l-hawn xi ħutiet minn dawk li għadkom keqbattu. Xmun Pietru tela fid-dajsa u ġibet l-art ix-xibka mimlija b'153 ħuta kbira u minkejja daqshekk ħut ix-xibka ma nqasmitx. Qalilhom Ġesu: ejjew kulu, imma ħadd mid-dixxipli ma sokra jistaqsih: int min int? Għax kienu jafu li kien il-mulej.
Ġesu resa qabad il-ħobs u wilulhom u hekk ukoll għamel bil-ħut. Din kienet ġa t-tielet darba li Ġesu da lid-dixxipli wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ħdejn il-baħar ta' Tiberija. Hawnhekk Ġesu jiltaqa' mad-dixxipli tiegħu u hija verament ġraja sabiħa din it-tielet darba li jidher lid-dixxipli wara qawmien mill-imwiet. Il għaliex turi lil Ġesu qed jiltaqa' ma' dawn id-dixxipli propju fil-post fejn huma marru biex jistagħdu. Mhijiex ġrajja din li ssir fit-tempju jew f'xi post hekk meqjus importanti jew laqgħa spettakolari, ma hija ġrajja familjari. Fejn Ġesu jiltaqa' ma' dawn id-dixxipli illi kienu ddeċidew illi jmorru jistagħdu. Kien iż-żmien ta' wara li Ġesu qam mill-mewt, diġà derilhom drabi oħra u qed jippruvaw jifhmu x'qed jiġri u hawnhekk Ġesu jiltaqa' magħhom. Ħanħarsu ftit li din il-ġrajja li jien naħseb hemm ħafna wkoll x'tallimna l-ħajja tagħna. L-ewwel nett li Alla jiltaqa' magħna fil-ħajja ordinarja ta' kuljum. Huwa importanti li aħna immorru l-Knisja, li aħna nsibu ħin għat-talb, dak huwa importanti ħafna. Imma anke fil-ħajja tagħna ta' kuljum fejn aħna fix-xatt tal-ħajja tagħna il-mulej jiltaqa' wkoll. Jekk aħna nkunu qalbna miftuħ għalih u lesti biex nisimgħuh. U din hija sabiħa ħafna għax tfisser li fil-ħajja tagħna il-mulej jkun magħna wkoll dawk il-mumenti ordinarji li jisom kultant ta' rutina wkoll jew tax-xogħol tagħna bħalma dawn uħud minnhom kienu sajjieda u kienu qed jagħmlu dak illi jagħmlu bħala sajjieda jmorru jippruvaw jaqbdu l-ħut. It-tieni punt li nara din il-ġrajja huwa kemm hu sabiħ meta Ġesu lil dawn id-dixxipli tiegħu jgħidilhom wadbu x-xibka in-naħa tal-lemin tad-dgħajsa u ssibu. Kienu għamlu lejl sħiħ u ma qabdu xejn. Sa kien hemm drabi oħra, pereżempju f'San Luqa nsibu darba minnhom jgħid lil Pietru jgħidlu għadha fil-barra fil-fond u kalaw ixbikerhom għas-sajt. Imma hawn jgħidlu biss ibidlu d-direzzjoni. Xi ħaġa mhix kbira, ma titlobx ħafna. Ibidlu d-direzzjoni, jagħmlu xi ħaġa li mhix daqshekk kbira u se jsibu dak li għalih kienu qed jitħabtu, se jaqbdu l-ħut. Kif fil-faġġara illa għaliex nafu mill-ġrajja li qabdu ħafna ħut, mhux sempliċement qabdu dak li xtaqu ma' ħafna iktar, b'abbundanza. X'jurina dan? Jurina li Ġesu huwa dejjem dak li fil-ħajja tagħna jidħol biex jgħinna ħajkonna suċċess fil-ħidma tagħna. Imma aħna rridu nkunu widnejna miftuħa għalih, qalbna miftuħa għalih. U nindunaw li kultant ma jitlobx minna laqqas xi ħaġa daqshekk kbira, hawnhekk li jbidlu l-post, id-direzzjoni. U kultant minna jitlob xi ħaġa żgħira, bidla żgħira. Jitlob li però nagħmluha. Il għaliex qed jitlob ilna hu. U nkunu mbagħad nindunaw hemmhekk kemm tassew
li nisimgħu lilu jgħinna biex ikollna suċċess fil-ħajja tagħna. Illa għaliex Ġesu dejjem mhux biss jagħtina imma jagħtina b'abbundanza bħalma hemm drabi oħra wkoll fl-Evanġelju fejn naraw dan. But jiena tolqotni ħafna l-aħħar parti tal-Vanġelu meta dawn ikaxkru x-xibka daqshekk ħut. Jitilgħu fuq ix-xatt u jindunaw li hemm Ġesu kien diġà ipprepara xi ħaġa lihom. Ħut u ħobs. Mela Ġesu qalilhom x'għandhom jagħmlu biex huma ikollhom suċċess fil-ħidma tagħhom. Immu stess ipprepara xi ħaġa għalihom. Li tfakkarna li l-mulejek jaħdem u jieħu l-inizjattiva ma jrid li aħna nagħmlu wkoll il-ħidma tagħna. Imbagħad fil-fatt jaqgħadhom flimkien dak li qabdu huma ma dak li preparaw. U hemmhekk tkun tassew ikla familjari fejn jgħidilhom ejjew issa kulu, ejjew. Kemm hu sabiħa din il-ġrajja li turi din il-ħbiberija sabiħa imma id-differenza li tagħmel il-preżenza ta' Ġesu fil-ħajja ta' dawn. Li mhux biss irnexxielhom jaqbdu l-ħut b'abbundanza fejn kienu għamlu lesħi għal xejn, imma wkoll isibu li Ġesu stess ipprepara xi ħaġa għalihom u jixtieq li jaqgħad flimkien dak li ħejjaw ma l-isforzi tagħhom u hemm tkun tassew laqgħa sabiħa. Din hija ġrajja sabiħa ħafna li qed turina fil-ħajja tagħna id-differenza li jagħmel Ġesu ħaj u għalhekk illum dan li nitolbuh inresqu qudiemu l-isforzi tagħna dak li ngħaddu minnu u ngħidulhom lej inti il-preżenza tiegħek fil-ħajja tagħna tagħmel differenza kbira. Inti tgħinna biex ikonna l-abbundanza, imma inti tgħinna wkoll biex nagħmlu l-isforz tagħna. U għalhekk nitolbuh li aħna jkollna dejjem qalbna miftuħa għalih ħalli nintebħu kemm hu fil-ħajja tagħna il-preżenza tiegħu tagħmel ħajja tagħna ħafna isbaħ, ħafna aħjar u tagħmilha tassew li jkollha frott. Nresqu t-talbiet tagħna lil Alla nagħmlu dan fiduċja kbira li dejjem jagħtina dak li huwa taġid għalina. Kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli tħabbar il-bxara tajba ta' mħabtek li bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Aħna u nuru gratitudni kbira lejn il-missjoni ta' Papa Franġisku, nitolbuk mulej biex issa tagħtih il-milja tal-paċi, tal-ferħ, tal-imħabba fi ħdanek fis-sema u jkompli jkun ta' ispirazzjoni għalina, speċjalment bil-ħidma tiegħu li jagħmel tul 12 sena ta' pontifikat favur il-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għalina ħalli aħna dejjem nagħmlu l-isforz tagħna, però nkunu nafu li inti għattejna u preżenza tiegħek tagħmel differenza kbira fil-ħajja tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li llum u dawn il-ġranet li ċelebraw eluq sninhom u lej berikhom ħarishom u għinhom biex jgħixu dejjem fl-imħabba tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fil-pajjiżi fejn hemm il-konflitti u l-ġlied, speċjalment għall-Ukrajina vittma tal-aggressjoni għal nies li qed ibatu f'Gaza bħalissa u għal dawk kollha li huma vittmi
tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem dawn l-aħħar jiem u lejl aħħom fih danek għat il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna għat-talb li qed nagħmlulek illum u nitolbok iżżommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Wettaq mulej l-offerti tal-għid li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek u permezz tagħhom għamel li ninħallu minn kull irbit tal-art u nintlew b'xewqat tas-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda f'ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa d-drobiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk tal-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam. Tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġa ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' drobiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajna x'oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu.
افتكر مولاي في الكنيسة تيك مشردة ما الدنيا كلها، واتقع في المحبة في المكين ما لسقف تانا تشارلز ما لسقف أنطون مي قديتيك من عما يسحق لي وما المينستري تيك كلها. افتكروا كل فوتنا اللي رقدوا بالتامة القومين، افتكر في الميتين كلها نحلهم قدامك في الدول تسبتيك. هن لينا الكل نطلبوك قتلنا وكل الورث عن حياة ديم يمكن ما الفيرجن أتسو مالا ماريا مع سان جوزيف مع الأبوستول القديسين كلنا ليعيشوا في الببرياتيك سمي البدو الدنيا عمل معهم من فخروك ونسبحوك جسو كريستو ابنك. بكريستو ما كريستو في كريستو يناتالي لك ألنا من السيرة تستكولش يمكن ما الإسبيرتو سانتو كل جيهو غلوريا الديم تديم أمين. ونطالبوا الطلبة اللي علمنا جسور اللي نطالبوا بحلوليت فالاستس مسير تاعنا. مسيرنا اللي انت في السماوات يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون لترتينت كيف في السماء في الأرض. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم اغفر لنا توبتنا بحال ما نغفر منه هاتي علينا تخليش في التجريب تستهلسنا من الدني. اهلسنا نطلبوك مولاي من كل دني أعطينا في التيب وهنا تيك الباجي في زميننا باش نكونوا هيلسا دايم الذنوب ومحارسة من كل انكويت. احنا ونستنوا ونتماو لينون ميجيا السلفاتور تاعنا جسو كريستو. أشتياك السلطنة القوة والجلوريا الدايم. مولي جسو كريستو ليت الأبوستل تيك نحللكم السليم نعطيكم السليم تيعي لا تحرس لين ذنوبيتنا. إذا حارس لين الفيدة الكنيسة تيك أعطيها السليم والعقدة اللي ينترد فيها انت اللي تعيشوا السلطان على ديم تديم. أمين. الباچة تنمولي تكون ديم معكم ومياك وكل ناتو الباچة لشوشي. حروف تلا لتنحي ذنوبيت الدنيا هن لينا. حروف تلا لتنحي ذنوبيت الدنيا هن لينا. حروف تلا لتنحي ذنوبيت الدنيا أعطينا الباچي. دانو الحروف تلا دانو لينحي ذنوبيت الدنيا هنيين داوك اللي هما مسيتنا اللي كرات الحروف. مولاي ما يستحقليش لتدخل تحت السقف تيعي ازديت كلمة واحدة وروحي تكون مفيقة. flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. nitolbu. Xerret dejjem u lejh natijek fuq dawk li inti salvajt u żommhom taħt il-ħarsin tiegħek biex dawk kollha li nfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu iġarbu l-ferħ tal-qawmin tiegħu
u li jiexu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom, U miegħek ukoll. iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Irroddu ħajr lill-Alla, alleluja, alleluja. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Hawn jien, Hawnjien, hawn jien mulej. Ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. min jaf kemm smajnieh dal-kliem. U miegħu kliem bħal vokazzjoni. Sejħa, U forsi ġieli tlabna, jew almenu ħeġġewna. Mhux biss għax il-ħsad kbir u l-ħaddiema ftit, imma biex liva tagħna Tkun iva ta' veru. Integra. li taf tħobb Nisħajjen li smajt bil-ġublew. u li dis-sena qed niċċelebraw il-ġublew tat-tama. fost lista sħiħa ta' ċelebrazzjonijiet lokali. Is-sib ta' xreta Mejju. Se nkunu qed niċċelebraw il-ġublew tal-vokazzjonijiet. Bi gratitudni għal dak li Alla għamel Qed jagħmel U se jagħmel bl-iva tagħna. u b'talba biex nibqgħu niskopru u nġeddu l-iva tagħna. Tama waħda. fil-mulej Ġesu. Ninsabu fejn ninsabu. Sejrin fejn sejrin, Aħna minn aħna. Jew sempliċement għadek qed tfittex. Jinaqdu magħna. Is-Sibt 10 ta' Mejju Is-seminarju Fis-6:30 ta' filgħaxija. narawk nittamaw li iva. Nofru dan ir-Rożarju llum b'suffraġġju għal Papa Franġisku u kolb talba biex inkomplu nkunu ispirati dejjem mix-xhieda u t-talim li hu tagħna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo rina l-inti jomna, għalli jisma tal-btana dak it-twelet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu għafrinna dobietna ħarista minna tal-infern, u ġenera u kolla u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tijak. Nikkonsentraw fl-ewwel misteru tal-glorja meta sina Ġesu Kristu għam minn bejn imwiet. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiri saltnatek ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna dnubitna bħalma naħfru l-minħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu offrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-glorja meta sira Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmijak perk inti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmijak perk inti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmijak perk inti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmijak perk inti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmijak perk inti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmijak perk inti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmijak perk inti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmijak perk inti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmijak perk inti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmijak perk inti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-glorja meta sina Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmijak perk inti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmijak perk inti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmijak perk inti fost in-nisan pirek
kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mpera kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mpera kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mpera kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mpera kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mpera kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kinti fost in-nisa mpera kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mpera kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mpera kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru ta' Glorja, meta Sittna Marija ġiet imtella s-sama bir-Ruħu l-ġisem. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mpera kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mpera kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mpera kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mpera kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mpera kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mpera kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mpera kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mpera kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mpera kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mpera kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-Glorja meta Sittna Marija ġiet ikkurunata mit-Trinità Qaddisa.
ميسينا اللي انت في السماوات يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون اللي تريد انت كيف في السماء ده في الارض. خبزنا تا كل يوم اتينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوهات علينا ولا تدخلنيش في التجريب استهلسنا من الدني امين. سليم عليك ماريا بجراتس ممليا مريميا كبرك انت فوس النسان بيرك فروتا جفتيك جسو. قديسة مريم ملا طلبالينا مدنبين اسا وفي السيات الموتانا امين. سليم عليك ماريا بجراتس ممليا مريميا كبرك انت فوس النسان بيرك فروتا جفتيك جسو. قديسة مريم ملا طلبالينا مدنبين اسا وفي السيات الموتانا امين. سليم عليك ماريا بجراتس ممليا مريميا كبرك انت فوس النسان بيرك فروتا جفتيك جسو. قديسة مريم ملا طلبالينا مدنبين اسا وفي السيات الموتانا امين. سليم عليك ماريا بجراتس ممليا مريميا كبرك انت فوس النسان بيرك فروتا جفتيك جسو. قديسة مريم ملا طلبالينا مدنبين اسا وفي السيات الموتانا امين. سليم عليك ماريا بجراتس ممليا مريميا كبرك انت فوس النسان بيرك فروتا جفتيك جسو. قديسة مريم ملا طلبالينا مدنبين اسا وفي السيات الموتانا امين. سليم عليك ماريا بجراتس ممليا مريميا كبرك انت فوس النسان بيرك فروتا جفتيك جسو. قديسة مريم ملا طلبالينا مدنبين اسا وفي السيات الموتانا امين. سليم عليك ماريا بجراتس ممليا مريميا كبرك انت فوس النسان بيرك فروتا جفتيك جسو. قديسة مريم ملا طلبالينا مدنبين اسا وفي السيات الموتانا امين. سليم عليك ماريا بجراتس ممليا مريميا كبرك انت فوس النسان بيرك فروتا جفتيك جسو. قديسة مريم ملا طلبالينا مدنبين اسا وفي السيات الموتانا امين. سليم عليك ماريا بجراتس ممليا مريميا كبرك انت فوس النسان بيرك فروتا جفتيك جسو. قديسة مريم ملا طلبالينا مدنبين اسا وفي السيات الموتانا امين. سليم عليك ماريا بجراتس ممليا مريميا كبرك انت فوس النسان بيرك فروتا جفتيك جسو. قديسة مريم ملا طلبالينا مدنبين اسا وفي السيات الموتانا امين. جلوريا للمسير وللابن وللسبيرتو سانتو. كيف كم البدو الساو ديم ويبقى الديم تديم امين. ماريا سانتيسيمو رينا ننتيومنا لكيسما تربتانا تكتولت علينا رتكم بندم بحنا وجسوا فرنا دوبيتنا حرسنا من نار الانفرن وجنر به كلها ونداك للكتر يحتاجوا هنينتيك. سليم عليك سلطانا تلهنينا حيا حلوة أوتا متانا سليم عليك ليلك نايتو علي شحنا تورفناتو لتافا ليلك نتنيد واحنا اللي نبكون وفدان الويتا دموع ايام الافوكاتاتانا دور لينا دا كلاينين تيك تلهنينا ورينا وردنا التروفرمنت للجسوف رتنبيرك تجفتيك وحنينا وبيا وحلوة فيرجن ماريا. Nitolbu skont intenzjoni tal-Papa, nitolbu wkoll għal-bżonnijiet tiegħu biex il-mulejja tih il-mistrieħ ta' dejjem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا تا كل يوم اتينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوهات علينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدني امين. سليم عليك ماريا بجراتس ممليا مريميا كبرك انت فوسط النسان بيرك فروتا جفتيك جسو. قديسة مريم ملا طلبالينا مدنبين اسا وفي السيات الموتانا امين. جلوريا للمسير وللابن وللسبيرتو سانتو. كيف كم البدو اسا وديم ويبقى الديم تديم امين. أتيهم مولي المستريح تديم. الدول تديم يدليلهم. يستريهما في الباعي. امين. مولاي هنينا. مولاي هنينا. كريستو هنينا. كريستو هنينا. مولاي هنينا. مولاي هنينا. كريستو اسمانا. كريستو اسمانا. كريستو القتل بتاعنا. كريستو القتل بتاعنا. مسيرة ترنالا. حنا لينا. ابنالا لفديت الدنيا. حنا لينا. سبيرتو قديس الله. حنا لينا. ترينيتا قديس الله ويهد. حنا لينا. امقاتسا ماريا. اطلب علينا. امقاتسا مالا. اطلب علينا. امقاتسا شبة تشبيبي. اطلب علينا. تا كريستو. اطلب علينا. الكنيسيا. اطلب علينا. تالهنينا. اطلب علينا. تالجراتسيا تالا. اطلب علينا. مشبة. اطلب علينا. التامة. اطلب علينا. لزيت سافية. اطلب علينا. لزيت نظيفة. اطلب علينا. بلا تبا.
itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-paririt tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħafrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lilna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost it-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe slim għalik ħarris tal-fiddej u għarus tal-Verġni Marija. Li kan lafdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Għaddes Giuseppe kum missira li naw kollu meċċina fi triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, il-ħina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pesani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, ħatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlug glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Ġusepp Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.